Ese wari uzi abahanzi bakize cyane ku isi kurusha abandi? Muri ino video tugarutse kuri top 10 y'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane ku isi kurusha abandi. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye, ko tuza guhera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere, maze usobanukirwe kandi umenye abahanzi bafite akayabo k'amafaranga menshi cyane kurusha abandi ku isi. Mbanje kuguha ikaze mbere ko dutangira. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri umu wacu, ukore subscribe, ufungure n'inzogera. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 10 aho tuhasanga umuhanzi witwa Justin Bieber. Uyu akaba ari umuhanzi ukiri muto cyane kuko afite imyaka 31 y'amavuko. Akaba ari umuhanzi rero ufite imitungo myinshi cyane ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 550 z'amadolari. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bigatuma uyu muhanzi Justin agaragara ku mwanya wa 10 w'abahanzi batunze amafaranga menshi cyane ku isi kurusha abandi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9 aho tuhasanga umuhanzi witwa Celine Dion. Uyu akaba ari umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Canada. Akaba afite amafaranga menshi cyane kandi akaba afite imitungo itari mike ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu muhanzi Celine Dion w'umunya-Uganda agaragara kuri uwo mwanya wa 9. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 tuhasanga umuhanzi witwa Beyonce. Uyu akaba ari umuhanzi ukiri muto kuko afite imyaka 43 y'amavuko. Kuri iyo myaka akaba afite amafaranga cyangwa se imitungo myinshi ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Uyu akaba ari umwe mu bakunzwe cyane ku isi ku muziki, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, twavuga nko kuri YouTube cyane cyane kuko akurikirwa n'abatari bake. Uyu Beyonce akaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa 8. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 7 aho tuhasanga umuhanzi witwa Madonna. Uyu ni umuhanzi nawe ukunzwe cyane, aho afite imyaka 66 y'amavuko. Ku myaka akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 850 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko uyu muhanzi Madonna wagaragaye kuri umwanya wa 7 nta mpamvu yo gushidikanya ko yaba afite iyi mitungo, cyangwa se yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa 7 bitewe n'uko afite amafaranga menshi arenga miliyoni 850 z'amadolari y'Amerika. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi witwa Sean Diddy. Uyu ni umuhanzi ukunzwe cyane, akaba we afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka biliyoni 1 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko uyu muhanzi ari umuntu ukize cyane wagakwiye kugaragara kuri umwanya wa 6. Sean Diddy arakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, aho akurikirwa n'abatari bake. Tudatinze tugiye kujya muri top 5. Gusa mbere yuko tujya muri top 5, yango nkwibutse niba utarakora subscribe, ufungure n'inzogera kuri umu wacu wa YouTube, wabikora kugira ngo tuzajya ucikwa n'ibiganiro tukugezaho, by'umwihariko ku byamamare, haba ku bahanzi, abakinnyi b'umupira, abakinnyi ba filimi ndetse n'ibindi waba wifuza watubwira muri comment, maze tukagukorera ikiganiro gishimishije. Ntatinze tugiye ku mwanya wa 5 aho tuhasanga umuhanzi witwa Paul McCartney. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane utuye mu gihugu cya United Kingdom cyangwa se mu Bwongereza. Akaba ari umuhanzi rero ukomeye cyane, akaba afite imitungo ibarirwa hejuru ya biliyoni 1.1 z'amadolari y'Amerika. Uyu Paul MC akaba yagaragaye kuri umwanya wa 5. Ntatinze tugiye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzi witwa Bruce Springsteen. Akaba ari umuhanzi ukomeye cyane ugenda winjiza amafaranga menshi mu bikorwa byinshi bitandukanye. Uretse kuba ari umunyamuziki, afite na kampani nyinshi z'ubucuruzi yamamariza ndetse n'ibikora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Uyu Bruce Springsteen akaba yagaragaye kuri uwo mwanya wa 4 bitewe n'uko afite imitungo myinshi ibarirwa hejuru y'agaciro ka biliyoni 1.2 by'amadolari y'Amerika. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 3 aho tuhasanga umuhanzi ukunzwe cyane kandi wigaruriye imitima ya benshi,
haba muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, uwo nta wundi n'umuhanzi witwa Rihanna. Uyu akaba ari umuhanzi ukiri muto kuko afite imyaka igera kuri 37 y'amavuko, urumva ko atari imyaka myinshi cyane, akaba rero afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka biliyoni 1.4 by'amadolari y'Amerika, urumva yuko ari amafaranga menshi cyane. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi witwa Taylor Swift. Uyu akaba ari umuhanzi nawe ukiri muto kuko afite imyaka 36, urumva yuko imyaka 36 ntabwo ari myinshi cyane. Uyu Taylor Swift akaba ari umuhanzi rero ukomeye cyane, ukunzwe ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki, haba ku rubuga rwa YouTube ndetse n'izindi zitandukanye nka Spotify. Uyu Taylor Swift akaba afite imitungo cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru y'agaciro ka biliyoni 1.6 z'amadolari y'Amerika, urumva yuko ari amafaranga menshi. Tugeze kuri wa mwanya wa mbere abenshi mwari mutegereje, gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, please nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe ufungure inzogera, urahomba cyane na update zindi tuzagenda tuguha kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Wowe wabikoze ndagushimiye cyane. Reka tujye ku mwanya wa mbere aho tuhasanga umuhanzi witwa Jay-Z. Jay-Z ni umuhanzi ukomeye cyane, uherereye mu gihugu muri United States cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Uyu Jay-Z ni umuhanzi ukomeye cyane, akaba afite imitungo myinshi ibarirwa hejuru y'agaciro ka biliyoni 2.5 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko uyu ni umuhanzi ufite intera nini cyane kurusha abandi ku isi mu buhanzi bafite amafaranga menshi cyane. Uyu Jay-Z akaba akurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube ndetse n'izindi zitandukanye, bikaba bituma yinjiza amafaranga menshi cyane, aho ubu afite hejuru y'agaciro ka biliyoni 2.5 ku mitungo ye by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko biliyoni 2.5 by'amadolari y'Amerika ni amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Jay-Z agaragara ku mwanya wa mbere mu bahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi ku isi. Rero twanyuma ino video, ndagushimiye cyane, nawe utaha.